batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Yavandaka na ntangu ya 10 na zole ya minuta 10 nde kuizaka banduswa manaka tope concours ya bourse ya bakuzaka sadisa na yinzo ya bisalu ketalaka mambu ya kubaka mpepo tope kuvoyager bakebulaka one travel service kuna na yinzo ya nkinzi bakebulaka Victoria mebakama na Kinkanda na komini ya Matadi ndila ya kuizaka pesukwa na mutu ketalaka mambu ya kumwangisa bantangu ya bao Jonathan Bola yavandaka na ya bantu mingi epe bayina nyoso okwendaka sala test yango bakebugulaka bakandida bavandaka kama mosi 30 ba unyoso bakatukaka bifulu mingi bayina kuizaka kaka samu na mambu yango Jonathan Bola yande uzaka pesa nzila na cordon sam etia nuza diatisa manaka yango mbuta plamedi ngala mulume yande uzaka monisa na bantu ina kuzaka sala bantaka yango wapi mutindu mambu yango kuza diatusula tope ba consigne belofeza baiti yavandaka ba papela zole bakuzaka tula ngivula nyosa bauza kudia bao pe yavandaka tekila ntete na papele la bauza sonika nkumbu ya bantu nyosa na kuzaka sala bantaka yango ilifidza baiti yinzo ya bisalu ya mekuza sala kaka 50 ya pamba kubanda ya mekuza banda amekanti yani ndeke na kusala mambu ya undeke na kuyitukiswa bantu mingi na kisunga baita Congo Central ya kele na Matadi bao nde mekuza baka luve ya kubaka babursi ya kilumbu ya lumingu vandaka kilumbu ya 30 ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zole ape ya kikuza vwanda diaka kuna na ndambu ya boma ya kuza salama kilumbu ya 10 zole ya ngonda 10 na mosi ya mvula ya ikakabeto kele. Kilumbu ya lumingu vandaka kilumbu ya 30 ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zole dibundu ya Yesu Kristo bakebugilaka Église du Christ au Congo ECC 15e communauté des Baptistes du Congo sebiko na Bunkufi dibundu ya mbanze ya Matadi baunde batukwizaka sadisa lukutakanu ya lusambulu ya nkembo tope lukumu bakebugilaka culte d'action de grâce samna mvula mafunda zole 10 zole na zole ya kuzaka salama kuna na balabala di 8 mars na nomba 10 zole na 5 na quartier Ngadi na komini ya Mvuzi ya vandaka na meso ngolo ya minkwikizi ya dibundu ya ikatukaka na bifulu mingi mutindu kaka babongiselaka yao tata kisadi ya Nzambi Reverend Samuel Makonko Benankembo yani nde kuizaka monikisa bantu nyoso ina kuzaka baka papela ya lubokodoso na ndambu ina pediakre mayolongu yani nde kuzaka tanga ndinga samla kumonisa nsasa pe mambu ya lukutakanu ya lusambulu ina befiza baiti lusambulu yango ngudi ansamba kuzaka tuba eti je reconnais que Dieu peut tout pour ma vie mukena kundima pemezaba eti Nzambi lenda sala nyoso samuna luzingu ya munu yavwandaka malongi bakuizaka teya na kisadi ya Nzambi prophète Archil Pululu na nsuka ya Lusambulu coordonnateur provincial ya Sebiko Congo Central Reverend Samuel Makonko Benankembo yani nde muntu kuizaka baka ndinga pesa muna kusansudila mambu yango mungu ya kele kilumbu ya nene yai betuke bokilaka matondo na matondo betuke vwandaka na mambu kati betuke salaka kusangula Nzambi kukembisa Nzambi na mambote nani inanyoske salaka betu ya zole ya kele iluwaku betuke bakaka ba moyen samuna ba projet ya dibulu ya ntatu ya kele retrouvaille réveil ya église samuna kuvwanda ensemble belofeza baiti dibundu ya Sebiko ya mbanze ya Matadi kuna na ndambu ya Minkondo 1 yaunde ekele siège provincial tope kifulu ke vandaka minsiku pe dibundu ya ngudi ya Sebiko kwa kuna kizunga ya Congo Central pe na kati ya Lusambulu yango bakwizaka sambili la diaka inti ya beto ya République démocratique du Congo na bantu nyoso ke na kati ya kimvuka ya ECC na kulandakanaka mambu metadila sécurité na inti ya République démocratique du Congo na namu ya Est pe ya Nord ya inti ya République démocratique du Congo na manima ya bayeke kemeka tokana kusalama ya kuna ya bamakesi ya imbi bakebogilaka groupe rebelle M23 bayeke na kubakaka ngolo bakena kupesa bao na bamakesi ya inti ya Rwanda bao nimuza baka diaka ba localité mingi tope kitini ya nkaka ya inti ya République démocratique du Congo ya ondemekuma na inti ya Luyalu na bao ya ondena kupesa mpasi peki
yandi na yau mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuizaka diatisa lukutakano ya bake bukudilaka Conseil supérieur ya défense ani kuzaka kutanisa tata premier ministre, vice premier ministre ketalaka mambo ya intérieur, ministre ya défense pe ministre ya communication na bamakesa ba mfumu ya Zulu baya bake bukudilaka ba officier généraux baya ke na kati ya FRDC pe ya bapulusu sam eti bakuza vwanda kifulu mosi kuna ndeba uzaka baka balukano mingi lokola ya kukuka tope kubimisa monikisi ya kimfumu ya inti ya Rwanda kwa kuna inti ya République démocratique du Congo mbuta Vincent Kagere pe ba mambo ya nkakankaka be kanti beno fudzaba eti meso ya nkango ya inti ya République démocratique du Congo Yaoundé kele ya kuzibuka peke na kutala mambo kana kuluta kuna na kizunga ya Nord Kivu pe kizunga Ituri samna metadila ba yeke ina kina kupesa mpasi kiadi pe unga Kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole Yaoundé mesonama na masolo ya inti ya République démocratique du Congo sababu metadila mambo ya muziki tupe kuyimbila yimbidi bakibugulaka na kumbu ya Fally Ipupa ina bakibugulaka na bantu kesolaka miyimbo na yandi na kumbu ya Aigle yani nde kuizaka nunga kufuluza nganda bantaka ya Martyr yakivandaka bantu kekotaka kuna 80,000 personnes mekanti Fally Ipupa yani nde muza sala eti 120,000 ya bantu mekatoka na kukota na nganda bantaka ya Martyr Yaoundé kuizaka fuluka lokola diaki ya nsusu ape ya kuizaka sala eti bantu mingi kuiza kubua pe kukangama na yau tata Daniel Aselo Okito Wankoi yani ndekele vice premier ministre ketalaka mambo ya intérieur sécurité pe décentralisation na affaires coutumières yani ndekuzaka tuba eti 11 tope 11 personnes manisaka kufua kuna samna kutalaka nkakalakani na vwandaka kuna na kati ya bao pe vwandaka na bapulusu kuzaka tuba eti bantu na kuzaka sadisa manaka yango tope kuzaka bongisa concert yango baunde bakikuza landila na misiku ya inti ya République démocratique du Congo pe na manima ya manaka yango yimbidi yani mosi Fally Ipupa kuzaka sonika na compte tweet nani eti anikela kukabula kiadi na bantu nyonso ina mekatuka na kufua pe bayina mebwilu mambo ya mpasi atako basalaka ngolo sana kukakilila yao mekanti Yaoundé mekuizila bao kaka beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote